nešto dobro. To je ovo dobro. Dobro jutro. Smanjen sadržaj masti. I on je ovo dobar kad namažete ovo na krišku. I kad se namaže na krišku, onda nemate ovo problema sa varenjem. I onda treba jesti ovo kupusa. Da nemate ovo napone u debelim crevima. Pa može nešto da se desi. Pa ako se peri ovo, pošto jede one, kako zove, konzerve, dođe mu do napona u debelom crevu i on mora onda pije kiselu vodu. Može neki problemi, pa može da ti blokirati ovo, to je kao blokada. To je kao da ti blokirati i rad drugih organa. Znači mora da kao ovo da probije, on uzme ovu Knjaz Miloš.